Uburundi ni igihugu giherereye mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ni igihugu gito, gikennye kandi cyakunze kurangwa n'ibibazo bishingiye ku moko na politiki. Ibibazo bya politiki byatumye abarundi bagera ku bihumbi 400 bahunga igihugu kuva mu mwaka wa 2015. Kimwe mu bindi byinshi abazi Burundi bahakundira ni imisozi yaho yuzuyeho amashyamba n'icyayi. Nyuma y'ibibazo byaranze Uburundi, kuri ubu urubyiruko rwaho rwatangije gahunda rwise VisitBurundi cyangwa se sura Uburundi mu rwego rwo guteza imbere ubukerarugendo. Muri iyi parike ya Kibira ubonamo inyamaswa zitandukanye zirimo ingagi, ingwe n'ingona. Uru rubyiruko rubona ko iyi gahunda ya VisitBurundi ishobora kuba bumwe mu buryo kandi bwakoreshwa mu guhindura isura y'igihugu. Brice Niyonzima, umuyobozi wa VisitBurundi, yumvikanisha ko iyi gahunda batangije ari iyo guhesha igihugu cyabo indi sura mu mahanga nyuma y'ibihe bikomeye byagiye birangwa n'umutekano muke. Tuja hamwe kugira dushobore kwerekana ubwiza bw'igihugu cyacu, kwerekana akaranga, hama tuvuga ati rero reka tuje hamwe dushobore gukora ibishoboka byose kugira igihugu cyacu naco gihinduka isura, gihinduke image gifise mu mahanga. Hama tuvuga ati reka dukreye VisitBurundi kugira dushobore guteza igihugu cyacu. Urubyiruko rwo mu Burundi ntabwo rushishikariza abantu gusura igihugu cyabo biciye mu bukerarugendo gusa. Rwongeraho ko iyi gahunda ishobora no kuba intwaro ikomeye yo gushishikariza abahunze igihugu kugaruka iwabo. Umuyobozi w'iyi gahunda ya VisitBurundi, Niyonzima w'imyaka 27, yumvikanisha ko iki cyemezo cyo kwerekana ubwiza bw'igihugu cyabo n'umuco ari uburyo bwiza bwo kwerekana igihugu cyabo mu isura nshya. Avuga ibi areshya abanyamahanga, anashishikariza abarundi baba hanze cyangwa bahunze igihugu kugaruka iwabo. Niyonzima yavuze kandi ko perezida wabo ashishikariza urubyiruko guteza imbere igihugu. Kuri ubu urubyiruko rukaba ruri mu biganiro na leta ruyisaba kubafasha muri iyi gahunda rwatangiye ya VisitBurundi. Mugabo nivyo mu myaka iheze twayigeze kugira ibibazo, ariko ubu umutekano bagarutse kandi dufise umukuru w'igihugu ashigikira cyane abajene, ashaka yuko duteza imbere igihugu ciwacu. David Niburana, umukozi ukora muri parike ya Kibira, yumvikana avuga ko uruhererekane rw'amabara meza y'ibiti byo muri parike n'imiterere yayo bikurura abakerarugendo. On voit qu'on a vraiment une diversité de couleurs, diversité de paysages. C'est vraiment magnifique, ça attire beaucoup les touristes. Niburana avuga ko iyi parike ifite umumaro ukomeye kandi ko abayisura bayikundira ko bashobora kuyisura ari nijoro cyangwa ku manywa. Il y en a qui veulent y passer et la nuit et la journée. Bityo yumvikanisha ko kugeza ubu nta kibura, ahubwo hari gahunda yo gutangira kubaka amacumbi ndetse bakanuzuza ayatangiye kubakwa byibuze mu gihe cy'ukwezi. On est en train de mettre en place les gîtes qu'il faut. En bas, vous avez vu qu'il y a une très belle gîte qui va bientôt être terminée en un mois. Iyi gahunda ya VisitBurundi yitabirwa kandi n'abakoranabushake bafasha mu bikorwa by'ingendo z'amatsinda manini y'abakerarugendo, bakabatembereza ndetse bakanabafasha kumenyekanisha ibyiza by'igihugu cyabo ku isi. Uru rubyiruko rwumvikanisha kandi ko imbuga nkoranyambaga nka Instagram, Facebook na Twitter ziri mu bibafasha mu kwerekana ubwiza bw'u Burundi. Tim Harris Shimwe, Ijwi ry'Amerika.